Ukhrul da Paikhatlamba cement factory nauna hingathanabagi thorang tawkhidre Manipur da lainungdagi mineral thibagi thabak lepkre Manipur gi Ukhrul district ki manungchanba hundung da Paikhatlamba cement factory nauna hingathanaba makhataba thabak ama fawba Phagatkhre kumja lisingani dagi project adu asiba oikhre masigi sumathakta state asida lainungdagi mineral thibagi thabak sing lepkre hundung hariba mafum asi khakta natana Manipur gi Sanden district tasu limestone marang kaina fangi miyamna Imphal Morel lambi da chatpada palendagi kakhatkriba lambi gi saruk sing asigi makhada sunu nungi sing leiribani haibasi chahi 35 rongi mamangda geologist singna puthoklamba leikrabani hairiba limestone sing adu lauthoklaga Manipur da cement factory lingba amasung cement putoktuna miyamda kanaba mayam ama pibagi project phawba sakiba leikrabani patamduda Manipur gi sing gi mafam kharada fangliba sunu nung sing asi lauthoklaga belatimati chahi 50 hena puthokpa yagani haina panaki masina state asigi senmilonda soba yawan amala kani haina launarami ngalingai matamda sununung lauthokpa amasung belatimati gi factory saduna sijinaba yaba belatimati puthokpagi thabak tawhanaba private farm sing Kobal Lake, Matamoda farm ani khakna thabak adu tauge haibagi cherol phawba tharakiba lekhi adubo sedasigi law and order amasung khunja singna yamna kana yetpana maram oiraga mafamduda sununung kayam yamna fangadagi haiba makhatana thijingadaba thabak sing adugi damakta sangba phawba yakhide hundungi cement factory sing asigi mironna khanglaroidaba project amani haiba project asi mapung phana loisinduna bilantimati puthokpagi thak phawba yarurabani adubo matamduda NSCNIM na mafam aduda sununung kothokpa yaroi amasung factory adu mathau tauba yaroi haibigi akanba pressure laki pressure adu matamdugi lengak singna mayoknaba ngamkide madugisu mathakta state asigi senmitlon gi phibam aduki matik soksilakpana maram oiraga project sing adugi damak makhatana sel thada bangamkide maduna maram oiraga state ta income lakadaba project ama fail oihanki madugi sumathakta matamdugi akhang ahai singna piba project report ta yumpham oiraga thabak tawkhide maduna maram oiraga sunu nung phangliba mafam aduga factory gi mafamga lapnarakpa amasung puthok pusinda khudongsa daba kayamarum tholakpana lupa crore kayamarum jangkraba project adu arembada mangkhe Manipurda hauzik su mineral khakta natana rare minor mineral kayamarum phanglgani haibagi thajaba lei adubu madu Thinanaba state ki central government ki thaurak ama fawba leite Ulfa-I gi supply chain Thugaikhre Miyoi taret phagatpa ngamkhre Myanmar gi ngakhoi paringa nakna leiba Arunachal Pradesh ki Chalang district ki Nampong the authorities singna operation chathabada yamlaba medical supply single loinana Miyoi ahum phare operation aduda Ulfa-I gi kedar SS Major General Arunodai Dodiana Assam gi Tinsukiya gi Miyoi amadagi hidak langthak amadi atopa supply sing demand torakle haiba akaknaba intelligence ki pau ama fangbadagi chatharaki bani hairi operation adu Arunachal gi additional SP na lusingduna Arunachal Pradesh police amadi Indian army ga khusamna duna chathaki bani operation adu da pharaba Miyoi ahum adugi manungda amadi Myanmar dagi ni hairi Miyoi ahum asida natana ngamkhoi paring manakta leiba alpha gi camp sing da tongan ba polam sing puthok pusin tawbada chena ba Miyoi sing ni haiba Myanmar machamari amasung authority sing na phagatpa ngamki pharba Miyoi sing adudagi medical supply amadi atopa polam kya phagatki hairi Agra da kana takpada mga sikre Uttar Pradesh ki Agra da ngarang numidang da yang thorokpa kana takpada Miyoi ahum sikre amasung yamdrabada Miyoi ahum sokre tata nexon car aduna ahan bada bike amada thomki adudagi lambi nakanda lebliba Miyoi khutpu amada thomdringagi mamangda divider da thongaike SUV adu karimata ningthijana thauba ngamdraba driver aduna madugi matungda bal amada amuk thongaike laikhidraba Miyoi sing adudi Babali chahi 13 Bhanu Pratap chahi 15 Kamal chahi 12 Krishna chahi kul amasung Bante chahi 12 ni haina police na haiki mafamdugi sauraba masing yamlaba Miyoi singna driver adu chingthoklaga fukhre hairi Thadoglaga thamliba hui singi matangda hayeng hearing chatharagani thadoglaga thamliba hui singi matangda Supreme Court na su moto case ama lakwalakibaga loinana hayeng hearing chathanaba matam lepkre August 12 da Supreme Court na thadoglawa thamlamba hui singi case asi Delhi amasung National Capital Region gi khakki natana leibak asigi state amadi Union Territory pumnamak
ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯀꯝꯅꯥꯊ, ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯟꯗꯤꯞ ꯃꯦꯍꯇꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯁꯇꯤꯁ NB ꯑꯟꯖꯥꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕꯦꯟꯆ ꯑꯃꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯤꯌꯝꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ MUꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯈꯟꯖꯤꯜꯂꯝꯂꯦ꯫ MU ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ KSA ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ PhD ꯂꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯤꯆꯔ एजुकेशन इंस्टीट्यूट अमदा चही 10 गी टीचिंग एक्सपीरियंस लेगदबनी हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनि लौनबगी मतांगदा डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन MU ना नोटिस तोख्रबसु मसी योना तैनाबदा क्राइटेरिया सुदबा KMM कॉलेज ऑफ एजुकेशन कौबा आंध्र प्रदेश लेबा प्राइवेट कॉलेज अमदगी चही 9 गे टीचर एजुकेशन गे एक्सपीरियंस खक्तमक लेबा प्रवन कुमार यादवली कौबा मियोई अमबु MU गे डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन दा प्रोफेसर ओइना खंजिलमले। मरम अदुना यूनिवर्सिटी असी कन्ननबा KSA ना अकनबा खोंजंग क्या चंगसिलगनी हाइना ngasi खोयाथोंग लेबा महिरोई लुप असी ऑफिस ता पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा KSA गी प्रेसिडेंट सुखाम बिद्यानदना फोंदोक्रे। महाकना मखातना हाइकिबदा रिक्रूटमेंट असीगी क्राइटेरिया दा 10 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन टीचिंग एक्सपीरियंस हाइरबसु मतौ करमना पवन कुमार यादवली हाइरिबा मिसक असीगी टीचिंग एक्सपीरियंस असी चही 10 गी टीचर एजुकेशन गे टीचिंग एक्सपीरियंस लई हाइना करम्बा MU ना लेबलिबनो हाइरिबा मियोई असी KMM कॉलेज ऑफ एजुकेशन दा चही 9 खक्तगी एक्सपीरियंस लेबा मिसकनी। मरमदी अम्बो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल नीड्स एंड एक्सक्लूसिव एजुकेशन हाइबसी टीचर एजुकेशन गे एक्सपीरियंस ओइना काउंट तौबा याफम थोक्ते हेना लाइबक थिबदी 8 years के टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑन टीचर एजुकेशन लई हाइरिबा असिसु चटनबा यारोइदबा वाफम अमा ओइबगा लोयना मसी नमथाकनी। पवन कुमार यादवनी ना KMM कॉलेज ऑफ एजुकेशन 2008 गी सेप्टेम्बर 15 दगी ना 2013 की अक्टोबर 13 फाउबा प्रिंसिपल ओइ हाइरिबा से NCTE गी रेगुलेशन गी वांगमदनी। NCTE रेगुलेशन 2009 गी मतुंग इना टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन असिगी प्रिंसिपल ओइगे हाइरबदी PhD लोइबगी मथक्ता यामद्रबदा चही 5 गी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अमदा टीचिंग एक्सपीरियंस लेबगी मथक्ता पुन्ना चही 10 टीचिंग एक्सपीरियंस लेगदबनी। अदुबु पवन कुमार यादवली हाइरिबा मिसक असिदी 2008 दा PhD लोइबा अदुगा 2010 गी मार्च 12 दा सर्टिफिकेट फंगबा मियोइनी। असिगुम्बा टीचिंग एक्सपीरियंस अमता लेतबा मियोइ अमा NCTE रेगुलेशन गी वांगमदा KMM कॉलेज ऑफ एजुकेशन आंध्र प्रदेश दा मतौ करमना प्रिंसिपल ओइरमलिबनो हाइबसी अचौबा वहांग अमने। असिगुम्बा मियोइ अमबु मणिपुर यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस ता सरुक याहनखिबा असिगुम्बा वेरीफाई अमता तहौदना प्रोफेसर ओइना खनखिबा असि मणिपुर यूनिवर्सिटी की ममाइदा अमुबु मयेकना तैसिनबा ओइना थोकले। NCTE की रेगुलेशन की वांगमदा प्राइवेट कॉलेज अमदा प्रिंसिपल ओइरबनी हाइना सर्टिफिकेट पुथोकपा मियोइ अमबु महाकी पे स्लिप बैंक स्टेटमेंट अमता यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ना चेक तहौदब्रा हाइबसिनी। मसी थवोइना मिंगचत संग येंगलगा चथखिबा थवोंग अमनी हाइना लौदबा ngamde। महैरोइसिंबु लमजिंगदौरिबा खुनाई असिबो अचुम्बा माइकैदा पुरकपदा अचौबा थौदांग लौरिबा ओजा खनबगी प्रोसेसता असिगुम्बा मखनगी अरान अहि चथरकपा हाइबसि महैरोइ खुनाइना याबा ngamloidaba खोंथांग अमनी। असिगुम्बा फेवरटिज्म अमसुंग नेपोटिज्म दा मणिपुर यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट चथरकपा असिगे रेस्पॉन्सिबिलिटी खुदिंगमा हौजिक लैरिबा BC असिना दायित्व पुफम थोई। मणिपुर यूनिवर्सिटी दा चथरिबा अमोटपा थबकसिंग असि मियामदा सबक फालक्तुना खंगहलबसु अमसुंग UGC अमदी मरी लेनबा मिनिस्ट्री दा से थादुना खंगहलबसु ngasi फावबदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी की मथक्ता एक्शन अमता लौखतना तुमिना येंगदुना लैरिबा असिगी वहानथोक करिनो हाइबसि KSA ना मरी लेनरिबा UGC अमसुंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दा वहांग ओइना हंगले। MU की ओइरकलिबा फिबम असिदा असुमक मरी लेनबसिंगना येंगुना तुमिना लैरबदि अखोइबु ह्यूमन रिसोर्स माहनबगा चप मानरे। मरम मदुना यूनिवर्सिटी असि कन्दुना अखोइगी तुंगी युम्बिरेल सिंग कन्नबगी वाखलोंदा KSA ना अकनबा खोंजंग चंगसिनबा हौरगनी। मसिदा मरी लेनबा खुदिंगमकना मपुंग फाबा कोऑपरेशन पिरकनी हाइबगी थाजबा लै हाइखि। पाकिस्तान अफगानिस्तान का लान सोंगनरकपा याय हाइना वार्निंग पिखरे। इस्तांबुल वारी सानबदा यानबा पुरकपा ngamdrabadi अफगानिस्तान का लान सोंगनरकपा याय हाइना पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद
ꯑꯁꯤꯕꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯦꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯅꯤꯔꯣꯝ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯡꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯥꯕꯨꯜꯗ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯅ ꯉꯝꯈꯩꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯐꯤꯌꯔ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯡꯅꯕ ꯂꯦꯞꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯉꯝꯈꯩꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯡꯅꯔꯛꯈꯤ꯫